با عرض سلام و درود، ادب و احترام به شما بیننده بسیار عزیز و ارجمند برنامه مرکزی خرد. در برنامه امروز ما صحبت داریم با معلمه حمزه و گلبهار شگیرونا. معلمه عزیز، شما رو به برنامه بسیار خوش آمدید میگیم. خوش آمدید. چی حال دارید؟ خوشبخت باشید. می شود قطاری همه گشتیم استا. این شب روز به کدام کار مشغول هستید؟ حاضر تیاری به امتحان ها. اکنون درسمون با آخر میرسد. من 2 هفته پس تمام میشد. بعد امتحان ها سر میشد. حاضر بلیت تیار کردیم، تست ها تیار کردیم. همین خیلی تیاری دیده شدیم. این شب روزا با ایجاد یگان مقاله، با نوشتن یگان کتاب، عموما با چی کار ایجادی مشغول هستید؟ حاضر یک کتابی به زبان روسی انجام کردیم. دیروز الکی قرارش گرفتیم به چاپ میتیم. با دیگر کتاب ما به زبان تاجیکی پیرواد کردیم و همون تیاری دیده شدیم سال دیگر. به زبان روسی کتاب همون این ارگانیسک ریاگنت و آنالیتیسک شیمی، یعنی ریاگنت های ارگانیکی در شیمی تحلیلی به زبان روسی نصیب کرده باشد، آینده به پیریود کرده به زبان تاجیکی میبریم. دانشجویان این فن میخونن، اینو به درکار است، این دستوری متدی است. همین کتاب رو ما الکی این سال بوای کردیم. حاضر اکنون تا سال نو نصیب کرده باشه چاپ میکنیم، برای که دویم سمستر آینده سمستر بهاری ما این درس داریم. دانشجویان میتونن به ملال استفاده برن. دیگر کتاب ما و کتابی حل مسئله ها به زبان روسی ما برآوردگی بودیم، اکنون به زبان تاجیکی این نصیب کرده باشد سال 25 سال به چاپ میبراید. ما شما رو در این کار تبریک میکنیم، برای شما برار میخوایم معلمه جان. رحمت. و طوری ما میدونیم شما طولی 43 سال میشود که در این بارگاه، در این فکولته کار و فعالیت میکنید و فکر میکنم خانه دومی شما هم همینجاست. باید کمی قصه کنیم که معلمه چگونه شد که شما به فکولته مثلا کیمیا و یا خیمیا داخل شدید و آن روزها چگونه بود داخل شدن و چه خاطره های از اون روزها دارید؟ من اصلا از جمهوری ازبکستان. من در جمهوری ازبکستان تولد شدم. از ناحیه سراسیو ولایت سرخندریا می باشم. از عائله کارگر. پدرم حمزه چگیر رحمتی گذشتن رفتن، مادرم میرزای و خمار می باشند. من در یک دهه نیلابه کلان شدم. در اونجا بسیار عائله ها دختراشون درس دانشگاه عالی نمیموندن خواندنی. بعد پدرم ما را گفتن که من دخترام میخونم. ما اول 3 دختر بودیم، همگی 8 کسیم. گفتن من دخترام میخونم، لیکن با یک شرط، همون نظم میخونین، خواندنتون به درجه اعلا باشد، بر راست راه میگردیم که از گپی من نمیبرویم. ما هممون راضی شدیم و من خودشان آوردن. چقدر که من در فن خیمیا شوق داشتم، بعد گفتن دخترم من تو را نباشم همون دانشگاه میبرم، نزدیکتر است تاجیکستان ما با همونجا با میبینیم کنی دانشید چقدر داخل میشی یا نمیشی. با همون بهانه من همینجا داخل شدم. خب معلمه جان، شما از کی درک کردید که شما فن خیمی را دوست می‌دارید و این عشق یا این مهر این فن کی در شما جای داد؟ من در ازبکستان مکتب 20 تمام کردم. دیرکتر مکتب بابا نیوزف از فن خیمیا درس میدادن. بسیار دانشمند، بسیار چی میگن استروگی معلم بودن. هر درس همین خیلی با کروی لابراتوری ما با درس نشون میدادن.
ман ҳаракат мекардам ки ҳар рӯз муаллим кӯмак кунам ҳамин корҳои лабораторӣ якҷоя иҷро кунем. муаллим баъзе вақт теоретически мепурсида, мисол фасли баҳор бошада манба аз сентябр кадом мавзӯъ гузаштагием ҳаминора мепурсиданд барои мустаҳкам кардани ва ман чӣ хеле савол медоданд ҷавоб медодам, мегуфтанд ки ту шавқ дорӣ. Мегуфтам ҳа устод, чӣ хел кунем ин модда ҳосил кунем, чӣ хел кунем ана ин модда ҳосил кунем, ана инҷа ба мисол буғ баромад ки бе ҳичи ё ки аловда дар нагирифт ку. Гуфта муаллима бисёр мепурсидам. ба фикрам аз ҳамун синфи ҳаштим ман завқ пайдо кардам то синфи синфи 10 хондем, то синфи 10 баъд ҳамин хел ва соли чанд ба Душанбе омаде? Соли 82 сол омадам. Баъд ба факултети химия документ супурдем. шӯъбаи рӯзона балам нарасид. То ҳоло меган як бали ту, як балам ним бали ман нарасид ки ман рӯзона хонам. Баъд шабона буд, он вақтҳо шабона мехондем. Баъд ман шӯъбаи шабона 6 сол факултети химия хондам. яъне дар ин фан, яъне фани химияро дар шавқи шумо бедор кардагӣ роҳбари муассиса устод Бобониёз. Бале. яъне муаллима дар оилаи шумо буданд нафароне ки ба илм таваҷҷӯҳ доштанд ё унвони илмӣ доштанд, омӯзгор буданд? дар оилаи мо падарам институти селхоз агрономияро тамом кардагиянд, модарам чӣ меган хонашинӣ ҳай колхозда кор мекарданд. Апаи калоним Дилором Ҳамзаева врач, педиатр кор мекунанд. ҳозир сиҳат саломатлик ҳамин хелвая директорашон шуда кор мекунанд дар ҳамон ноҳияи хидмон. Апаи дуюмам бошад муаллимаи математика, лекин он кас дар Қирғизистон дар Ош дар унҷа зиндагӣ мекунанд, райони Навқат, ва муаллимаи математика шуда кор мекунанд. ҳамин хел оила монда бо хоҳарам Қурбоной Ҳамзаева вай бухгалтер тамом кардагӣ. Шавҳарам дар факултети химияи донишгоҳи миллиро тамом карданд. мо оилаи гуфтивае ки духимик мо мешиштем, баъзе вақт аз рӯи химия суҳбатҳо мегзарондем, спор мекардем. Фарзандомон қатимон якҷоя мешиданд, ягон масъала, ягон дар бораи ягон мавзӯъ мешиштем, мегуфтем. писари ман бисёртар экология қативай буд, завқ дошт. ҳатtoe ки якум ҷоя гирифтагӣ буд, Норвегия конференсия барои када буд, синфи 8 рафтагӣ. барои ҳаминам вай фақат мора падар модараша мепурсид ки аядада мисол таги замин ба ғор ҳаст, ҳамин хел вай видеоро меовард, мегуфт кадом элемент ҳаст, кадом газ пайдо мешад, аз чӣ пайдо мешад. гуфта мо оилаи химико, лекин фарзандо химико не. хуб муаллима ҷон, биёд бармегардем ба фаъолияти касбии шумо. чӣ шуморо водор кард ки ба мавзӯи кори илмӣ рӯ биёред ва чӣ гуна рафт? роҳбари шумо ки буданд? вақте ки ман шӯъбаи шабона хондам, бояд ҳар як донишҷӯ дар ягон муассиса кор кунад. баъд ман кор намекардам, кор кофтам. баъд манда пешниҳод кардам ки ҳамин кафедраи химияи таҳлилӣ гурӯҳи илмии зарина дорад. баъд ман ҳамин гурӯҳи илмии зарина омадам, мана кор гирифтам, аввал лаборант шуда кор кардам. мо бо шартномаи Россия аз ҳама тозатарини алюминий кор мекардем, таҳлилҳои гуногун мекардем, ҳама усулҳо қати таҳлил мекардем алюминийро, усулҳои электрохимия, усулҳои спектралӣ, усулҳои клонометрӣ, усулҳои полярография, баъд клонометрия қати бо электролиз мекардем, эталонҳо тайёр мекардем.
ман медидам дар кафедра ҳамон вақт хоздогурба 40 кас кор мекард. 40 кас кор мекард. Аввали омадагии рӯзба ман як бора акун таҳлил карда наметавонистам. Барои ҳаминам бо ҷӯшондани кислотаҳо, мисол шумо медонем кислота ба техникӣ мегиранд, лекин барои таҳлили аз ҳама тозатарин асабачисти меган тозатарин таҳлил гузарондан ҳамин кислотаро 6 маротиба дар аппаратҳои кварс ҷӯшондан дар кор буд. Ман аввал ҳамин кати машғул шудам. яъне алюминиро шумо истеҳсол мекардед? Нет, алюмини осаче мода проба меовардан, мо вайро анализ мекардем. Анализ карда анакун фикр кинен, мода меовардаги алюмини 99 фоизро ташкил мекунад. Аз ҳамина мо 0.001 дидин ана миқадар ҳамин фоизиш бем элементҳои гуногун дорад. мо ҳамина аз ҳама камтарин миқдорро дар таркиби он муайян мекардем. Асбобҳои мо бисёр асбобҳои ҳискунанда баланд доранд, миқдори камеро яъне 10 дараҷаи то -12 чен мекунанд. Барои ҳамин ман аз ҳамон вақт нав омадам, аз ҳамон вақт кор кардам, дидам ки дигар ҳамкурсо ёки коригаро ҳимоя карда истодан, ман шавқ пайдо шуд. Гуфтам чида ҳама карда истодааст, ман намекунам. Баъд роҳбаримон ҳаминҷа мудири кафедрамон маълима Ваҳобова Раънохон Узбековна буданд. Дар зери роҳбари маълима Ваҳобова кор кардем. ҳамун гурӯҳи илмии Зарина ҳам роҳбари он кас мекарданд. баъд он кас дасташон ба гирифтан, мана гуфтанд ки майли биё катит кор мекунем, кори илмӣ. Баъд кори илмӣ ман акун русикати физико-химический основы комплексообразования некоторых тяжелых и токсичных металлов осадочных, органических осадочных породах. Ин нимаш гӯем геохимия ба ки роҳбари асосии ман академик геохимик Далер Наминҷанович Пачаҷонов ва ё академикан ва ё асосии роҳбари ман, роҳбари дуюмам Ваҳобова Раънохон Узбековна. Мо бо ёрии онҳо кор кардем дар бораи ҳамин масъала. Осадочный пород ин чӣ мешавад? Ҷинсҳои моддаҳои органикии пораканда дар ҷинсҳои кӯҳӣ, яъне дар кӯҳҳо ҷамъ шудагӣ ҳамон моддаҳо кати мо кор кардем. Реагентҳои органикии пораканда ин барои чӣ мегӯянд ҷамъшавӣ, ҳосилшавии нефт, ангишт, слансо, гази табиӣ, онҳо ба таъсири калон мерасонад. Мо дар таркиби ҳаминҳо ба металлҳои вазнин ва металлҳои заҳрнок кадом намуд ҳаст ва чанд қадар ҳаст, ҳаминҳоро аниқ кардем. Акун ман ва ё ҳамаша аниқ карда наметавонам, барои ман ҳамина аз як ваи шинокаш и қадар гирифта 6 элемента омӯхтем ва элементҳои мис, висмут, плюмбум, кадми, свинец, қалагӣ, анамин элементҳо буданд. Баъд якта аз мобайншон миса гирифта хосиятҳои физико-химиявиш омӯхтем ва дар таркиби ҳамин осадочных породах меган ҳамун моддаҳои органикии пораканда ва дар кадом намуд ҳаст, чанд хел пайвастҳои комплексӣ ҳосил мекунад омӯхтем. 8 комплекс ёфтем. ин комплексҳоро пайдо кардан ва ёфтан ба ман ба раҳмати Зуҳриддин Нуриддинович Юсупов
معلمی ما گذاشتن کافدرای فیزیک خیمیا یک اتاج بالا آنها من به یاردم دادن من کتی آنها کار کردم کافدرای و یا برای چی که آنالیتیکا یعنی کافدرای ما را در تاجیکستان سویتش نیست یا فیزیک خیمیا تمام میکنی یا نیارگانیک یا ارگانیکا من فیزیک خیمیا تمام کردم برای همین کافدرای فیزیک خیمیا دا نیمی کاری دیسرتاسیون ما قسمی اکسپریمنتالی در اونجا کتی معلم گذاروندم نیمی کاری دیسرتاسیون من در کافدرای خیمیایی فیزیکی کالویدی با استادی یوسوپوف زهرالدین نورالدینی گذاروندم قسمی دیگرش در اکادمی نауک اینستیتوت خیمیا با همه رهبرم دلیر نمینجانویچ در اونجا قسمی دیگرش گذاروندم باقی موندهش من همین کابینت با رهبری رانا ازبکونا پالیراگرافی اوسیلوگرافی دا همین کابینت دا گذاروندم همین خیلی تمام کردیم حمایه کردیم کدام سال حمایه کرده؟ من 2012 سال حمایه کردم وقتی که شما از کشور ازبکستان به تاجیکستان آمده از یک فرهنگی مثلا دیگر به یک فرهنگ دیگر کوچیدید یعنی در تاجیکستان فرهنگ شاید تفاوت داشت به فرهنگی دیگه شما یعنی سرخندریا خب سری آسیا شما چگونه مطابق شدید؟ مطابق شوی آسان گذشت یا دشوار گذشت؟ اکنون من از سرخندریا در تاجیکستان اومدم اول شما مرا پرسین که زبان میدونستی یا نه من زبان تاجیکی را نمیدونستم در اویله ما هیچ که نمیدونست مرا اوتم همینجا اونوردن خیلی داخل شدم موندم لیکن بسیار دشوار شد زبان ندونی مردم کتی گپ زدن کار داخل شدم من قیم بود من گرفتم 2 کتاب یکی از ازبکی روسی دویمش روسی تاجیکی شب و روز شیشتم حتی که این همی لابراتوری همون کنجشتا شیشتا من از یاد کردم لیکن این خیلی دشوار بود است برای که در اونجا با زبان ادبی نویسندگی وقتی که من در اتوبوس ترالبوس سوار میشم آنها با دیگر خیلی گپ میزنن من خیلی که یاد گرفتم این خیلی نه اتوبوس سوار میشم با کار آمدنی میشم گوش میکنم با یورا که خیلی گپ زده ایستادن یا که من فکر میکنم که حضور من در فرامدن در کار چه خیلی پرسم همینجا حوزی فرو بعد یک تاش میگه که ممکن شما میفروید یا نه یک تای دیگرش میگه که میفروی دختر بعد من خونه میبیام از سپراوشنیک میخونم میفروی چی است نمییابم اما و یورا میپرسم آیا شما میفروید این با زبانی کتابی بود ولی آسته بعد یاد گرفتم اینم خیلی عذابو کشیدم زبانی روسی خیلی میدونستم نه اونقدر درجه عالی نه خیلی میدونستم لیکن کارگرامون خیلی یاردم کردن زبانی تاجیکی یگان خطا کنم اصلاح کردن یگان کس نشید که ای بولوی من خندد تو نمیدونی هم کورسوم یاردم کردن همه که گروه مونده 16 دختری روس یک تمن هم ازبک هم تاجیک گویم 10 پسر تاجیک پسر بچه بودن یاردم کردن آسته یاد گرفتم یعنی معلمه وقتی که انسان برای خودش هدف میمونه به همون کسب که انتخاب کرده است عشق داشته باشد هیچ وقت مشکلی را احساس نمیکنه و تا به آخر میرسد درست؟ حرکت کردن در کار برای نمیدونم گفتگیری یگون کارت بود نمیشد برای این حرکت کردن در کار از بالای خود کار کردن در کار خوندن در کار
забон ёфтан дар кор як чиза надонистӣ рафта ягон муаллими дигара пурсидан изо кашидан лозим нест. Агар изо кашида напурсӣ ту душмани худат мешӣ. Барои ман пурсидам, кадом калимаро надонистам, кадом ягон масъаларо нафаҳмидам, аз муаллимо пурсидам. баъд ба забони тоҷикӣ дарс метиҳем. Ман бисёртар дар лексияҳои раҳмати Суроб Рустамов даромада шиштам. муаллим ба забони тоҷикӣ лексия химияи таҳлилӣ пеш мехонданд. ман дарси муаллим бисёр мешиштам. қариб ҳама дарсошонро мешиштам, менавистам худам. барои чӣ ки забона ёдгирӣ бояд мулоқот кунӣ, гӯш кунӣ, муошират кунӣ. барои ҳаминам ман бисёртар дарси устозба мешиштам. ба забони русӣ бошад бисёртар муаллима ваҳобова курсҳои махсус дарс мегузаштанд. дарси муаллимаба медаромадам. хуб муаллима, шумо дар тарбияи масалан фарзандо ҳам бисёр як саҳми бориз доред ҳамчун модар. ва дар тарбияи фарзандо аз рӯи кадом методо кор мекардед? Чӣ гуна ба воя расонид фарзандҳоро, ки ҳамаи онҳоро соҳиби маълумот кардед? фарзандо, шукронаи худо, 4 фарзанд дорам. калоним духтар Набаҳор, дуюмаш писар Хуршед, сеюмаш духтар Наргиза, баъд Нафиса майдакӣ. ҳамаи онҳо хондан, оли маълумот доранд. духтари калоним Набаҳор врач кор мекунад. ҳозир бо соискатель чӣ мешад? аспирантура ба документ супурдагия. 2 фарзанддор врач нас кор мекунад. писарам экономистский факултети донишгоҳи худамона тамом кард. духтари сеимангим бошад, филиали МГУ дар ҳаминҷа ба номи Ломоносов ҳастай, бо чӣ меган баҳои аъло дипломи сурх тамом кард. баъд магистратураша дар Хитой, Чин хонда омад, лингвистика. духтари майдаким дар Россия Юго-Западный государственный университет меган, дар унҷа хонда тамом кард. ҳозир бошад магистратура хонда истодааст. хуб, нақши шумо дар тарбияи фарзандҳо чӣ гуна буд муаллима? акун фарзандро тарбия, ҳар инсон ҳар хел тарбия мекунад. мисол ман ки шиштам, худам ки дарс хондам, китоб хондам, фарзандом мара дида онҳоям мешиштанд, дарс мехонданд. дуюм ман ҳамин авай карданем ки фарзандои ман холӣ нашиштанд. аз мактаб меомаданд, курсҳо мерафтанд, мехонданд. курси ин баъд обед, баъди дарс. ё ки мана 3 фарзанди ман академик, малова академика. ҳар ҳафта як бор дарси факултети химия ба дарси мали академия мешуд. ҳамин дарс ба иштирок карда, на конференсиё ба баромад карда, аввал ҷои грамотаи дуюм, баъд якум, баъд академик метиҳанд, член корреспондент метиҳанд. член корреспондент, малова академик. 3 фарзанд ма ё бекор нашиштанд, аз дарс омаданд, бо дарси дигар рафтанд, кружоки дигар рафтанд. яъне шумо чӣ гуна ҳамин ишқи хондана дар қалби онҳо бедор кардед? ягон метод доштед, ягон усул доштед ё кам хел? ман бисёртар мегуфтам ки бачаҳон ба китоб хонед, ё ки чӣ мегӯян, машғул бошен, китоб хонда аз вай бисёр чизоро меомӯзен. баъд корманд мешен, ягон корба муваффақ мешен. одами нахондагӣ ягон донишгоҳ дохил шуда наметавонад. ягон вай ба ман бекорхуҷа чӣ мебарояд? худашон медиданд, мехонданд, ҳамшаҳрда мактабҳои русӣ тамом карданд. барои модарои ҷавон ҳамчун як модари соҳиб таҷриба барои тарбияи фарзанд чӣ пешниҳодот доред? чӣ агар аз дубора ҷавон мешудед, бо усули тарбияро бо фарзандҳо чӣ гуна мекардед?
من اگر با جوان میشدم فرزندم من خیلی می ندارم کدو می نبیند یا خودم هم نگاه کرده حوض میکنم آنها از یک گفتگی گپی من بیرون نبرآمدن چی مصلحت کردم یا که چیزی کار داشته باشن همه وقت به من مصلحت میکنن با پدرش مصلحت میکنن همه وقت اویله با محاکمه میکنیم برای من چی میگم یوشو فرزنداتون وقتی تربیه کردند اونها رو بیکار نمونین یگون کار قطعی مشغول باشد اگر فرزند بیکار مون وای همه کار کردنش ممکن برای من برای با آداب وای شدن همه وقت نصیحت کردن در کار جنگ کردن لازم نیست گپای قبیح کرده پیش و یا با جنگ و جنجال و گپای بیزیب گفتن این تربیه خوب به آورده نمیرساند همه وقت یکم نمونه پدر مادر در اویله زندگیش ساز باشد رفتارش یا دیگر قطعی ملاقاتش گپ زنی مناسبت خوب داشته باشد فرزند نگاه کرده از پدر مادر یاد میگیرد خب معلمه جان کدام خصلت های انسانی هستند که او رو برای موفق شدن نزدیک میکنن مثلا شما چه خصلت های خوبه داشتید برای خودتون که برای رسیدن به موفقیت شما کمک کردن من فکر میکنم که انسان باید کمترین باشد خیلی خاکسار کمترین خاکسار انسان باید خاکسار باشد دیگر رو با کمک کنی را فراموش نکند همه وقت کمک کند ای دستش چی کار بیاید منی نکند در زندگی منی نغزی به آورده نمی رساند من ممکن منی کرده نمیتونم خب خیلی اکن دیگر رو ممکن در باره من یکون چی میگن لیکن با فکرم من انسانی میگم خاکسارم خب معلمه جان به جوانانی که میخواهند در آینده همین پیشه خیمی را انتخاب کنند شما چی مصلحت آمیدیه؟ جوانانی که اگر فاکولته خیمیا داخل شدنی باشن آینده پروفسور خیمیا را انتخاب کردنی باشن فن خیمیا بسیار فن عجایب است بسیار فن عجایب است مثلا در دنیا مثال همه تغییراتی که روی میدهد اینا همشون خیمه فهمیدین خیمه در همین ترکیب آب رو سنجیدن ترکیب هوا رو سنجیدن ترکیب خاک رو سنجیدن حتی که همین خونه با چای میخورن چای نیکشون آب میجوشونن نمک ها میشینن نمیدونن میگن خلور جمع شده است لیکن این بسیار عجایب وقتی که همون آب کریستال میشد وقتی که کریستال میشد از هر یک گپی گفتگی ما کریستال های آب تغییر مییابد وقتی کریستال میشود اینو همه خیمه است بسیار عجایب فن است برای همین من و یا به توصیه میتیم که از صنف 8 وقتی که سر شید نغز از اول الیمنت ها رو نغز یاد گیرن از الیمنت ها سر کنن خوندن رو اینا خانه را میگن که خانه ساختی فوندامنتش سخت باشد خانه مستحکم میباید اگر از صنف 8 همین الیمنت ها را از اول نغز از خود کردی مایده و یوشا چی میگن یاد گرفتی بعد آینده میرود به نظر شما چون متخصص و عالم این ساحه رشد علمی خیمیا در تاجیکستان چگونه می شود؟ یعنی آینده خیمیا رو در تاجیکستان چگونه می بینه؟ انشالله خوب می شد برای چی که بسیار جوانای ما نسبت به پیشتره حمایه کرده ایستادن کارهای علمی قطعی مشغولن ذوق بسیار دارن در تاجیکستان ما کوههای بسیار داریم در کوهها بویگری های ما خوب است بسیار بویگری هست است یوشا حاضر ذوق پیدا کردگیان بسیار با کارهای علمی مشغولن
ман фикр мекунам ки анамин ҷавоно ҳозир хела вайсудагӣ барои чӣ ки дар факултети моям қариб ҳама бачаҳои ёш духтарои ёшмон ҳамашон ҳимоя кардан бо кори илмӣ қати машғуланд. ман фикр мекунам ки бисёр чӣ мешаванд муваффақиятҳои зиёд мерасанд бо давлатҳои хориҷа қати сару кор мебаранд. акун ин давоми мора ҷавоно давом метиҳад корои мора. беҳтарин. муаллима, агар падар дар қайди ҳаёт мебуданд, ба онҳо чӣ мегуфтед барои ин қадар ғамхориҳояшон ки нисбати шумо карданд? падарам орзу мекарданд ки фарзандашон ҳамашон илм дошта бошанд, дониш дошта бошанд, коригарҳои як чӣ мегӯянд мутахассиси нағз бошанд. бисёр айма розӣ буданд, бисёр хурсанданд. ман шумо ба як вая мегӯям, ҳатто ки рӯзи ман ҳимоя кардам аз Узбекистон, ман гуфтам падар амрӯз ман ҳимоя дорам, як қолин бардошта овардиянд. мегӯям чӣ да қолин оварди? бачам имрӯз барои ту туй аст, ту ҳимоя кардӣ, ин барои ман як туй аст, ман барои ту овардам ки қолини хушрӯра, ту бояд анамуна парто бишин болош ба. ҳамин қадар инсони хуб аст. ман миннатдорам, рӯҳашон шод бошад. ҳама вақт мегӯям ки яхшиш көрам, нағз мебинам. мегуфтам, отамба мегуфтам, лекин я армон да дилм мондааст. рӯзҳои охирон маззашон гирехт. хона оварда худам нигоҳ накардам. инами пушаймонӣ дорам. мумкин худам хона оварда нигоҳ мекардам. мумкин ҳоли падарам бо зинда буда мешидам. муаллима, ҳаёт ба назари шумо чӣ будааст? зиндагӣ яъне чӣ? акун зиндагӣ чӣ хел гузашт рафт намефаҳмӣ. тез гузашт. аллакай нафақахӯр, аллакай нафақахӯрем. чанд сол шид? 61? уже 3 сол мешад. нафақахӯр. чӣ мегӯянд, уже пир шидем. чӣ хел тез гузашт рафт, нафаҳмида мондем. барои ман ҷавоно баям мегӯям ки умр тез мегузаштааст. ҳар як вақтро фикр карда бо як вай қати истифода бурдан дар кор будааст ки успед дайрон намекунӣ. корҳои мекардагӣ бисёр, лекин вақт кам мемондааст. мисол гуфти худатон ки ина докторскӣ кани мекардам, уже синни сол уже 60 гузашт, уже кай мекунӣ барои вай ҳаракат. вақте ки камтар ҷавон будам, аз қафои фарзандо шудам, ҳимоя кардам, баъд аз қафои фарзандо шудам, инора хононем, инора вай кунем гуфта худама фаромӯш кардам. ана кун ҳозир ва ё калон шудан, ҳамашон оиладор, кор, аз қафои коро, барои докторскӣ накардам гуфта уже вақт нест. барои мин ёшода мегӯям ки ҳамун вақтатона дуруст тақсим кунену успед кунен. ҳар як вақташда короро успед кардан дар кор. барои чӣ ки кардан дар кор. раз ки муаллими донишгоҳ шудӣ, ҳимоя кардан дар кор. баъд ки ҳимоя кардӣ, кандидат шудӣ, дотсентӣ, баъди дотсентӣ докторӣ, ба профессорӣ кардан дар кор. шукрона ҳозир ҳама чӣ ҳаст, ҳама чӣ мерасад. зиндагӣ мо хуб, камбудӣ нест. фақат
бо чиро гуфтанӣ будам нисбат бо вақти мо ҳозир техника зур асбобҳои ҳозиразамон бо интернети мо хуб аст ранги мо борин дар библиотекаҳо то ними шаба намешинанд мо библиотекаҳои фирдавсӣ лоҳутӣ то ними шаба мешиштем китоб мекофтем меёфтем литература ҳама ҷамъ мекардем ҳозир чӣ ҳозир ёшо бо бисёр осон интернет зинда бод интернет кор карсодааст бачаҳо хела ёшо истифода бурда истоданд бароям мегӯм ки вақташона дариғ накунанд корошона кори илмиёшона пеш баранд замона нағз шид замона нағз шаҳрамон тоҷикистонамон гулгун шукуфон бисёр хуб ҳавасам мекунад аҷоиб шаҳри мо бисёр аҷоиб шудааст аз чӣ метарсед акун рӯзои бад набиёяд ба сари ҳама мегӯм аз ҳамин метарсам инамин чӣ хел ҳозир нағз зиндагӣ дорем ҳамин давом диҳад тамом нашавад мегӯм барои чӣ ки мо дидем каме бошадам камтар бошадам рӯзои бада дидем фарзандом ҳаминора набинад мегӯм на фақат фарзандом ҳама ёшо ҳамина набинад мегӯм барои чӣ ки ӯ рӯзое ки хай кам бошадам дидем безед аз марг метарсед не аз марг ҳамамон мемурдагӣ акун баъзе вақт мешавад фикр мекунам мегӯм уже аз 60 гузаштем хай одамзод мурандай аст мурдан ҳақ аст лекин мегӯм мегӯянд ки ёш ки ту мегӯм ёш бошам фикр мекунам ояндаи навераома мебинам медида бошам мисол падарам 83 солагӣ шонда гузаштанд ман чанд қадар умр медида бошам ҳамин хел фикр мекунам акун тарсидан нею ҳайбо ҳаст фикр барои хоҳарбузурготон чӣ салому паём доред агар мо ин лаҳза бинанд хоҳаром апом додаром онҳо ҳамашон дар ӯзбекистонда якта апам дар қирғизистон маълима гуфтам онҳоро чӣ мегӯм ҳама вақт соқ саломат бошанд ба бахти ман ба бахти фарзандашон соқ саломат бошанд умрашон дароз бошад якдигаршона эҳтиром кунад ҳар рӯзро қадр кунанд якҷоя кӯдакимона якҷоя гузарондем ҳама вақт хотир биёранд бисёртар меҳмонӣ биёянд ба тоҷикистони мо бо таклиф кунанд мара лекин ҳама вақт таклиф мекунанду хай мехоҳам ки ҳама вақт зинда бошам чӣ гапе буд ки мехостед гӯеду аммо мо савол надодем ё ки шумо нагуфтед не қариб бисёр савол додем манам ҷавоб додаму ман дар бораи шогирдом гуфтанӣ будам хуб марҳамат дар бораи шогирдом гуфтанӣ будам 43 сол давом метиҳад дар ҳамон факултет кор мекунам дар ин дар давоми ин қадар сол ман бисёр вазифаҳоро иҷро кардам якташ ҷонишини декани оид ба тарбия буд ман дар бораи ҳамин кор гап заданӣ будам бисёр сахтгир мегӯянд будам талабчанд будам барое ки донишҷӯёи мо дар кадом гӯшаи тоҷикистон бошанд мана бинанд аввал мегӯянд ки маълимаҷон галстук дорем ина мӯи сармон порядка ҳамаш нағз гуфта мара мешиносанд бароям мегӯм ки дар кадом гӯшаи тоҷикистон набошем касби устозӣ касби хуб аст ҳама ҷо ба шогирдоро вомехӯрӣ на фақат шогирдои химико мо дарс метиҳем фармасевто ба кори табобатӣ
баъд ташхиси тиббӣ, геологҳо, биологҳо, кадом гӯшаи Тоҷикистонда наравем, саёҳат накунем, шогирдо кати вомехӯрем. ин ҳамин саломат бошанд шогирдои азиз, ҳама вақт бошанд ва ё ҳастанд, мо ҳастем. аз чӣ пушаймонед? аз чӣ пушаймонам? Пушаймонам ки нахстар забонро барвақттар наомӯхтам. забони тоҷикӣ, забони русӣ бо забони англисӣ нахстар наомӯхтам. агар забони англисӣ, мо мактаби меёнада забони немисӣ хондем, агар забони англисиам нахстар меомӯхтам, мумкин бо дигар чӣ мегӯянд олимои дигар ва ё кати мулоқот мекардем. ан ҳамино пушаймонам. бозам нахстар. ҳоло дер шуд? не, ҳолам дер нашудааст. лекин чӣ мегӯянд, синни сол рафтан гирад, қабул кардани мағзи сар он қадар вай набудааст. ёшида хуб, ёшида маслиҳат метиҳам ки ёшида ҳамаро кардан дар кор. дар он вақт ҳама чи свежӣ, ҳама чи чӣ мегӯянд, организм ёш аст, тез қабул мекунад. пир шиди камтар, акун қабул карданаш душвортар аст.